Lah, an-nadhru bisyahwah. Perhatikan, an-nadhru bisyahwah ni ngale kelaban syahwat. Ni kama betal gencerna puasa hadirin. Makanya kan itu harus terus lagi. Tak betal puasa, sampean tak di otak. Tak di otang puasa tak betal. Keng mun ngale ring bini muka aurat erok war luar sampean. Gencerna ni kegemet ada sekali. Meskipun puasa sampean ni tak betal. Tak di otang keng gencerna tak ada. Bila lebih baring bini makin sayang kui keluar bah lejing panggempangna. Uning lejing kak. Beda celana tep. Celana tepes tek. Entek ke lu. Apa pani yang kui ya Allah pah metu belu dan kak itu. Betes. Ki betes ni. Ada bikin lagu Masya Allah cantiknya. Paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya raja sekali, membuat kacung berdiri. Masuk Pak Iko ya Pak. Nih kama betal kegencerna puasa. Termasuk yuftirna shaim membetal kau yang siapa puasa. Tapi benih puasa ni sebetal tapi gencerna hadirin. Nih kesejak gembang. Tak geresa mungkin. Tak geresa. Aru masuk gula ben sambian nih ke puasa sampurna. Padahal kalau keng tandi utang deh apa nah. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak ring apa sah tapi tak boleh apa kalau oleh lapar tok. Ni kamu betal mun saya betal pasana lawi ematura ni ke bode si Iran sa ke baik ke busiri sampang kacu Asma Allah se ase 14 tor ase kaula muci kotungan kui ate se perse muka katam bana rahmat sareng salam Kanjeng Nabi Muhammad pemimpin alam. Kebudi bah beda sini. Semarosak pasah bedasa polo bernah Numar situng kamasoan benglo benga. Bumai dah. Beongguan. Kamasoan benglo benga ni mah betal pasa. Lo beng napa? Lo beng napa asau setembus kama iddah setembus katabu pasa ni ka betal. Ni kecepon kitab fikih wusulu ainin ila ma yusamma jaufan. Masuk bareng dek kalau bang si tembus kata pada ni kebetal. Makanya ring basah mun nyolek kopeng sampai dalam pasana betal mah kita ada Karena nek saya masuk kemasukan bareng beng lo beng. Apasan nyolek elong betal pasana. Meskipun tak ada mun sampai depak ke khoisum semuniki mandi tepani aing pah peti sambian nyolek elong pah depak kan depak ke khoisum betal pasana. Makanya cepon ulama fikih karena si betal pasani kemasuk bareng dek kalobeng sehingga orang apasani kemun asuntik pasana tak betal, mak tak betal asuntik ni kada lobeng king elobengi. Ya tahu mun saya asuntik e palurus kalobeng obat tetes, wahahaha. Nah, obat tetes ni kayak suntik kaki tapi lebet kopeng. Lalu ni kak betal. Orang apa sama nak obat tetes? Ni kak pasana betal karena termasuk suntik kaki kalau lobeng. King mun saya suntik ni kata dek lobeng apa pasana tak betal hadirin. Makanya kau leben ajunan mumpung Ramadan menteri bisa aja ke ibadah Ramadan keleben sampurna. Amin. Menteri bisa amaus Al-Quran. Amin Allahumma. Seten puntenna kau leben ajunan tak bisa hatam sekalian. Mi pola bisa saparuh hataman 15 juz. Tak bisa. Mi pola gula benajunan mari na tarawih le kala cender kubar gelu. Karena muni matura. Mari tarawih ni kawa tuana keluar nang yadang masjid kopi bon rokok e begemet ni kening saya pengaji dulu. Le buri tal pentalaki dulu. Malak lagu channel leka.
Bismillahirrahmanirrahim. Rek lebet nyampit hayya. Ijak lagu je enak saya baca. Walladina kafaru wa kadzabu bi Reng lebet nyampit peduk ben Quran aja cong. Posepona sing ngaji ki. Posepona sing ngaji mak lek etoro bi dengodena posep. Sekene si kita lancar nih kasoro ngaji tapi tak usah paringi emik. Papolong pada kene karena mun diturut nikah 3 jam karo oleh ning selempir setengah. Itu panibi abi ki bururu. Aduh, pun malam sini gila. Setan pun dekik ketika malam telasan ajunan Quran hatam sampean ditulis pada hatam dia. Buking mun malam telasan make madura apa na pole python niku buku. Man nyaman takbiran tinggi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eteku di masjid ada orang aku tak HP tuan pengeki kamu. HP na saya takbiran. Eca aku apa tak kau idin nak je. Atau pak kesampian deki. Orang nyumat mercon ya dang masjid. Dua. Atuan ben masjid lau. Cak masjid pada masjid malam telasan atuan mercon. Jangan nemu di make tak boleh. Kalau sabolo boleh waktu anda bahan ini, jom takbiran segini boleh le etal bentar lagi boleh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu tak kuat jenis gini. Allahu akbar walillah ilham. Ya mun ilham dia anang timis ngaji je. Tere mulai dari kaulah tak ada. Saya pelak-pelak ni kala ngaji. Karena Quran ni ke bani cuma imireng, tap bani cuma ibaca. Mireng ngaji juga teti ganjaran gi. Bahkan mireng ngaji juga oleh rahmat. Maka namun sing ngaji dia ngak gelak sing ngidi ngaji na siapa? Gini bang gi. Kayak mun saya ngaji nih kah lulusan Nurul Qadim nih insyaallah. Mak kita nuruk ngaji sing ngidi ngaji pernah. Gini bang gi. Ring sepone sing mireng ngaji nuruk bunga juga nih gi. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Nah, kan kompak ibu kan. Iya ayat mun sampai 30 juz kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah Al-Quran. Nanti Quran itu akan menjadikan syafaat kau lebih ajunan. Sayang, makanya Al-Quran sudah tidak menjadi